discussed yesterday in the meeting held in Kandolim by Village Panchayat Kandolim, Kalangut, Arparanagua. We have issued notices to all shops and restaurants and other establishments in the jurisdiction of Kalangut. Under the Epidemic Act, Village Panchayat has the powers to issue notices except for essentials. Now essentials are open from morning 6 o'clock till 1 o'clock in the afternoon. All the other shops which are required day-to-day things by the people are also open, but they have to shut down from 1 o'clock till next morning 7 o'clock, 6 o'clock to 7 o'clock, whatever time they want to open. This is specially done so that the wave which is going on of this corona, the cases which has risen up so much, so many deaths are happening, the hospitals are overburdened, there are too many people wanting beds and oxygen, and we cannot cope up with it. 108 cannot come and take these people. Even if you call, it takes 2-3 hours, because that many people want to go to the hospital. So the village panchayats, these 3 village panchayats have decided to request the people, and people have voluntarily come forward to close down the shops. We have kept the pharmacies open, pathology labs open, we have kept the hospitals open. Essentials which are required are open till 1 o'clock. So people will not have any problem to do their daily purchase. I request the people, मागता सगळ्या लोकां कडेन हात जोडून तुम्ही भायर सरचे न्हू. तुम्ही भायर सरता जाल्यार एकटो कोण मनीस भायर येवपाचे आनी 4 दिसाचे बाजार करून घरा वचपाचे. We don't want to hurt anybody. We don't want to make problem for anybody. But if you stay indoors, this chain of this corona will somewhere get stopped. जी ट्रान्समिशन चालू हा, या मनशाचे त्या मनशाक, त्या मनशाचे त्या मनशाक ते बंद जातले. आणि म्हाका दिसता की जी ऑर्डर नॉर्थ गोवा कलेक्टरान आनी साउथ गोवा कलेक्टरान काडल्या तितूनय मॉडिफाय जावपाची गरज आहा. तेणी शॉप्स एंड एस्टॅब्लिशमेंट म्हटला, हितून सगळी शॉपां ओपन जातली. म्हापसा जावं, पणजे जावं, पोंडा जावं, मडगांव, वास्को, सगळ्याक शॉप्स एंड एस्टॅब्लिशमेंट्स कॅन रिमेन ओपन फ्रॉम दिस टायम टू दिस टायम म्हटला. म्हणजे रातची 9 ती सकाळी 6 ती बंद म्हटला तेणी. म्हणजे दिसाची ओपन करूंक जाता. खंय तरी तेंची ऑर्डर रॉंग आहा. हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगला की तूं कलेक्टराक सांगून ही ऑर्डर रिमॉडिफाय करून घे, रिवर्क करून घे. म्हाका दिसता आयज सगळ्यांनी दोळे ओपन करपाची गरज आहा. आमी एक टायम म्हणटाले की इकॉनॉमीक एक्टिविटी इम्पॉर्टंट म्हणून, पूण आयज आमकां दिसून येयला की जीव इम्पॉर्टंट. जीव आहा जाल्यार इकॉनॉमीक एक्टिविटी आनीक करूंक जातली. लोकांचो रिस्पॉन्स एकदम बरो आहा. लोकांनी सगळ्यांनी वॉलंटरीली आमकां फोन मारून सांगल्या, आमकां मॅसेजी घालून सांगल्या की सगळी एस्टॅब्लिशमेंटां आमी बंद करपाक रेडी आहा. आमकां हो वायरस हिंगासरलो पयस गेल्लो जाय म्हणून. कलांगूट कांदोलीम इज द वर्स्ट एफेक्टेड एरिया. वायरस स्प्रेड जायत आहा, लोक हॉस्पिटलायज जायत आहा. खुबशे जाण हॉस्पिटलांसून बरे जावन येयल्या परतून. खुबशे जाण हॅज लॉस्ट देयर लायव्स. A lot of people have lost their lives. Even today there is a death in Kalangut because of corona. There is a death in Parra, 2 deaths in Parra because of corona. One 32 years old boy has died. One 47-year-old married man has died. So अशें जायत जाल्यार फुडार कितें आमचो? The generation next should not say that आमी सगळी बिझनसां ओपन दवरली आनी आमचो डॅडी, आमचो कोण तरी कजन, आमचो अंकल मेलो म्हणून, वो आमची भयण मेली, वो आमचो भाव मेलो, अशें म्हणूंक जायना. सो लायफ इज व्हेरी व्हेरी प्रेशस आनी ती सांबाळपाचो सगळ्या लोकांचो कायदो. आनी जेन्ना आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा, आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेची घेवपाकूच जाय. लॉकडाऊन आता फुल गोवा लॉकडाऊन केला. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉकडाऊन. हे लॉकडाऊन म्हणूंक जायना हेका आमी.
दीज आर ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स. ही मेजर्स जेन्ना आमी प्रिकॉशनरी मेजर घेता हितून वेगवेगळे गजाली करच्यो पडटल्यो आनी थोडे आमचे एडमिनिस्ट्रेशन जे आहा जे आमचो सरकार आहा तेंच्यांनी थोडे वेगळो विचारूय करचो पडटलो. तेणी जे म्हटलां शॉप्स एंड एस्टॅब्लिशमेंट्स कॅन रिमेन ओपन. वॉट इज द मेजर्स यू आर टेकिंग? यू आर नॉट टेकिंग एनी मेजर्स. ऑल पीपल वील कम आउट. कोण म्हणटलो आपल्याक हँकचीफ घेवपाक जाय, कोण म्हणटलो आपल्याक शर्ट घेवंक जाय, कोण म्हणटलो आपल्याक पॅन्ट घेवंक जाय, कोण म्हणटलो आपल्याक मोचे घेवंक जाय, कोण म्हणटलो सॉक्स घेवपाक जाय. शू शॉप ओपन आहा, सॉक्स ओपन आहा, आनी कितें ओपन आहा, कपड्यांची शॉपां ओपन आहा, प्लायवुडाची शॉपां ओपन आहा. शॉप्स एंड एस्टॅब्लिशमेंट कॅन रिमेन ओपन. ते तेंच्यांनी दे आर प्लेईंग वीथ वर्ड्स. यू कॅनॉट प्ले वीथ वर्ड्स. Today, with the support of our minister, Sarpanch, all our members and आमचे पंचायत staff, we undertook the drive to impose certain restrictions. तुम्ही जाणा की काल आमची मीटिंग जाल्ली विथ डेप्युटी कलेक्टर, DYSP, मिनिस्टर, हेल्थ ऑफिसर. आणि हेल्थ ऑफिसरान आमकां सांगला दॅट द सिच्युएशन इन द विलेज इज व्हेरी अलार्मिंग एंड ड्रास्टीक स्टेप्स आमी घेयना जाल्यार भरपूर त्रास जावपाचे आमचे कालांगूट गांवांत फॉर द विलेजर्स, फॉर द पीपल. So with this in mind, and we were expecting an order to come from the collector late last night, but apparently it didn't come for whatever reasons, we don't know. But as Panchayat, we have powers under functions and responsibilities of Panchayat under 19 subclause 2 that in case of any epidemic, prevention and remedial measures Panchayats can take. And based on that, we have formed certain guidelines which we have shared with the people last night and the businesses. सगळ्यांक आमी तांकां थ्रू WhatsApp, थ्रू SMS, वॉर्ड मेंबरांनी पासून तांकां फोन मारून सांगला बाबा सिच्युएशन इज बॅड, प्लीज कॉपरेट विथ अस. एंड टुडे वी आर सो हॅपी टू टेल यू that large number of people, almost all people, 100% people have given us cooperation. We took a round with the minister, with the police, just took a round to see. Shops सगळे बंद आसले. People were not, there were people who went home. They followed the restrictions that all shops should close at 12. All shops were closed at 12. Movement of people was restricted. Post 1, all people have to be at home. Essential services are operating only from 6 AM to 12. But your pharmacies, your banks and all other services are on. Restaurants with kitchen, they can function through Zomato and Swiggy. So we've taken care of all this. Awareness vehicle of the Panchayat also is roaming around. Ward members' phone numbers have been given and circulated to all. So if you'll need anything, any emergency, you can contact us. Minister has also given us an ambulance in case anyone needs to be transferred to COVID hospital and not getting an ambulance. Our Minister Michael Lobo has given us an ambulance. They can contact that number, contact us, and we'll be more than happy to assist you. And we humbly request the people to please continue and follow up for next 10 days. We will keep you reported on the number of cases that are happening and whether these restrictions have helped us. We will update you, we will tell you. So please cooperate, all businesses, all people, and even people from outside. Stop coming to our village. Only if your urgent need or requirement is there, you visit. Otherwise, please don't come, and let us together, collective effort, win this war against this virus. पोलीस वाजर आमच्या लोकांक सगळे आमच्या गांवच्या लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा की आमी आयज आमी लॉकडावन आमी आयच्यान कमेस केला 10 दिसांक. सगळ्यांनी लोकांनी आमकां बरें कोऑपरेशन दिलें आनी सारकें शार्प 12 वरांचेर आमी भायर सरले आनी सगळीं शॉपां बरे भाशेन तेंच्यांनी बंद दवरली. म्हणून हांव तांकां चड देव बरें करूं म्हणटा. आमची सगळी टीम एलोंग विथ MLA आमी भायर सरलेले आयज आनी हांव सरकाराक मागता की प्रिवेंटीव मेजर घेवच्याक आनी तशेंच आमी पळय 10 दीस आमी घेतल्यात ते बरे भाशेन करपाक आनी लोकांशी मागता की पळय जे वॅक्सिनेशन पळय आतां आमी परतून करपाचें आहा कालांगुटान. एक आमी फर्स्ट टायम केलें आतां आनी एकदां करपाचें आहा. सगळ्या लोकांशी मागता तुमी सगळ्या भायर सरचे सगळे लोक आनी आमकां आमच्या लोकांक सगळ्यांक एक चान्स दिवचो हें इंजेक्शन घेवपाक वॅक्सिनेशन. थँक्यू.